na me say be ka education no e be ya kwona ma Donald Trump maba be ko school Ghana ase hey yeah Joe Biden ma and Obama ma e be dim rika be ko school kuruma what the first be nso nkan reade achi oh ni wo hwe ne sey ne modi gu akwam ho na Iddrisu di gu akwam mu a me say be ka Donald Trump be pacha ama na maba be ko school Ghana ase timimi ye John Dramani Mahama na meka se yenyini mfiro emfa no kobe foforo na me no kase sami je mfiro to obi bon dimboni what is obi bon na Iddrisu dimboni kuje to abra kwa what is obi bon dimboni ya be obi ye na dwuma sene fata ato forcing o force ato force sene se tibia e de ye na dwuma sene ye de fata now what they ato forcing asema ba let me ask you say NDC amamu na mo bu since Dr. Omane Boama free mono defense about Tosini ama ewiase nyina obi e ka say e very risky for every nation say ye bebu mine any defense minister now one person that all handle a crucial position like finance na onu kra yesade defense as a turn so e hon kakra no wu ni say Abuso amena wase MRGH report so dane da said ye no politics na mene Achipalato ebedi ehon komo party in power the NDC and achinso MAMPONG constituency deputy communication officer uremu ewo chese original so dia ene communication team no o kan ho pa anti ni dibra ne de obo ha achi akwaba me na amera se na empomoko de o me ho de so tumfa bomo no Evuzi into aso achi so far NDC aban eba so no wayi ministers ahodo okay now obi bia play ni role kama okuja to ye hu say foreign affairs edwuma no o twani neat pa edwuma wo ye ndie Ghana for ebo na baso pa na se we diplomatic passport wo de memma odi ma ya ne nkofo alobi amanfo a amu countries na ni ya du visa ko ho na da ba free visa e se bibia de Morocco se free visa Nigeria se free visa na da de Haruna Iddrisu education or yene de Sam George communication or yene de so far general assessment ministers are his excellency appointee you know so far okay say yeah how do you see them minia ohwe ye yi obi se soafo a sebi kosibo ne beka na minister no ye kan obia modem a wa ba sebi ana ye no so kan mamu no bi omampe genuine ne nyina kan omampanya mamu no bi ba ne nyina akobbo omampanyine Haruna Iddrisu sebi se mpedua so se enam no so a ama omodidam atimanya baabi asi so obekan a isi wo so wo didam bia no opeso ko school eko nursing oko training college school bia opeso suapon bia opeso ko bia no ukọ no kwa abla untuawe enam Haruna Iddrisu so ene omampanyi John Dramani Mahama ana ama sa fence policy na timaide aba na osi e-blocks e janu munam nyina anso no wo se behwe na waboa masa e-blocks no masa haide apagya de ka munam na de wo so mu sibia ma school eya akono school eye kraba hwe bia no bebo modi amoma de ahwe minia Sam George Sam George wona de ne modi mon de akakra akakra mere meka se data wa woni twa data me na me obi adidi dwuma na kenim zeka bia nema beba na ka abobba foma ba MTN phone no ntimi so ntimi no monku ondo onya DS for DSTV phone na ompamra ya fence MTN phone so amde ti data so mfama ya onem se MTN yebetima ka che o se na MTN na se watete so oh still now na ne border so yeden onem se adin tina mudima ka che o se 7 gauge for 1 week 3 days na asa oko Mauritius ya say ya se ka che o se 10 gauge no aye be 1 series a 1 series compensate 1 month
kopense 1 month no nson ya ensan ye eno na mesre no se ande aka kakra wo ho won hwe se Sam George enye yisa ne modern mo na de aka akra modern mo na de nyamanim nuku na aka akra so na no say all friend these bloggers akọ friend ko fo bi ama ko fa nsem pie de ebae by wo Porsche mo ye wo Sacrament mo ye wo nkofo bebiri a mo buandi se munimu mo buandi si mu ndc otimu se enna fo madom best mo nyina hwe kwa ye mo paso omo ka ye nto data omo bia nto data mo bia o e odo mabunu we odo no munya de bua pa ndc na okasa e ndc bloggers e na offer okasa bloggers benya okasa bloggers a omo bon modern na yan ndc bloggers anya ndc bloggers and oba yan be bloggers omo na o ye minister Sese no mwamba ama yeni Ghana bloggers ho sese mwamba a mubu man no en sebe enye NDC fo nkwa na mobeso mo general NPP NDC it is o se offer bloggers I don't think say what the clause be share say o ba fa o party card bra bloggers you can bloggers na wo gu o aban ni ma se o ma power ne o ma power chana you can bloggers so ntimi nyi muni ntiri mu you can bloggers untimi nyi adom best nye de emfiri mu you can bloggers untimi nyi sebe mpeduasa ayesame ba ike emfiri mu you can bloggers obeden wa yi emaya Porsche mu afiri mu obeden wa yi jemba afiri mu obeden wa yi mwan mu and these bloggers nyina ho amone ko ye omo so ye bloggers yes o kaisi su dia say Sam George unneglected NDC bloggers omo wo platform no so nyina no ma hu se muniko ya fancy program de bi into what neglected NDC bloggers ana o minti min gase wo yom ba next time bi no won make sure say omo na de na baaye omo na de na baaye nti won san ko ye na adwene say wo nya atwum ni yibia di ntina achi ase Sam George nkoa na ase me am a deputy communication officer me de bia me no na ekoba hwefifire teteme na me be frɛ bloggers na man frɛ wa wakumu de na obey menti ase yes sana asino ndi se wo bua de sana tie because ehwe munimu ehwe semeba ike mu ehwe adom best mu ehwe modern mo boye Porsche mu modern mo boye yanka so frɛ mo bibio but mo so nye wonu anum nyam bi meni minister na gina hwi madwuma pa me yeye me so manyam metimi ni minister atwa mfonyini minister to nsa ye de afrɛ me omo nka so mu hia hwi o because fedetete no mu didi no da omo shata alepa ebe kasa e de mandi se monye ko no baye mu za se wo ye bibi no amfene se wo pa se na dwuma anso ani na dwuma anso ani ntina ma se mpedu se wo yina e de asi nchen nti achi sesi yam fan say if you are in a position of JDM na yese enne o ya reshuffle Sam George wo be yina na oh you can reshuffle just say be yi obi no but reshuffle just say bia ba bia wo no ye yina fro de na ko be yes nti reshuffle just say bia ye pamani panama na ko no I mean so eno nya da autonomy dia bia me dia menhunu say ho no ebia esama no ana wontimi manage ho ana se sosian no ana wontimi manage ho nti okobe hofura obebon na homode timimi ye jondo mane Mahama na mekase yenyinu mfiro emfa no kobe hofuro na me no kase sir yes ekase yemfa no mfiro ho kobe hofuro na me no ye de ekase sami je mfiro de obi bon dimboni what is obi bon na disu dimboni kunye de to abra kwa what is obi bon dimboni ya be obi ye na dwuma sene fata aye man ya o finance we ato forcing o force ato force na city bia e de yana dwuma sene ye de fata now what they ato forcing asema ba let me ask you say NDC amamu na mo bu since Dr. Omane Boama free mo no defense ababetosini ama ewiase nyina obi e ka say e very risky for every nation say yebebu mine ni defense minister now one person that all handle a crucial position like finance na onukro yesade defense as a tana so e hono kakra no uhuni say oh defense no nyese nipa ni ho say brigadier mfio ho we deputy yese men ni wa hwan e wo a deputy wo ho
but when one share children a man na di you say if say the deputy na eba main ho anase hwe obi a we trusted person na be man ba defense ho then say be dam pan say deputy awu minister awu de be obi a wo ana deputy wo ho ene say say won so ye obi a won so na yi modern moso ani nti ye man hwe children mpe obi a won so be den ebe komene say bra ni akiri bia no e be yi obi a ba be take over defense minister ho ansa kwa na bi o my recruitment bia and I say it was him amount for 4,000 be first soldier for omo ye de efa ntimi nua kasa mekasa mampanyin no nyese wonim de oye wonim de oye de oyo enche bia defense minister be de ebeba kakra me pese meka nyina no me. Okay, say with Honorable Haruna Iddrisu. I think say ye ko school ni nyana basic schools any midterm. But say omo I think from a start here which ochana Monday, I think I'm resume Tuesday, yeah. And Haruna Iddrisu so far education what no say? Oh, education there. Why yes na dutumu ne napo 8 years no betwa ye no. Man kasa why yes na hwan? Me say who ni say? I say why ye dey who ni say na compare to obi. Oh na me kire wi. And na me nua me no kasem nkura na nkasa be dia dan say wa bonten so say omoduan say on papa aduane. Say ka on papa aduane out ase. O papa aduane no etwa na de laser kata so because aduane pa de na ana di so tima mankwa ne di o papa aduane wo mu wo school mu na mumunye emprekwa aduane na omudi no wo school mu se bi se bempaduasa minua ana di so tima boa ma yes say ss midterms wo ho a tese level midterms wo a adanti na ye nkofo mu firi nkora mu firi ba bi ban so mu midterms ana oda sha sha ye de efiri me na me say be ka education no e be ya kona ma Donald Trump maba be ko school Ghana ase. Hey. Yeah, Joe Biden ma and Obama ma. E be dim rika be ko school kuruma. What the first time be nso nkan rade. Achi. Oh, ni we na say ya ne mo di gu akwa ho na edusu di gu akwa mu a. Me say be ka Donald Trump be pacha ama na maba be ko school Ghana ase. It was way. Intimia. Say na me say Ghana ni be bia say education. Yes say safoa. Sasa for na wo ne disu wo se won twentwene wo de ba mo bibia he say primary schools no anya midterms a we every semester bia no term bia no omo so beko say midterm age o ma home ss ntimi kwa ahomegie mu sua de timi kwa ahomegie mu a primary ni sua de ye kwa ahomegie mu timi de me bona baso papa no Jesus that be ni chiri bia no papa no Yankopon abeyi ni nhyere bia de apie obo adwuma se minister ne nwuma bia obeye labor minister obo adwuma gidigidi kwan ofaso kasa nipa obuni pa de ne die ni bu de matima mufo ala bisu Yankopon nhyira no flag bearer no o hye minim o mo na won kan bibia sa amfa ho nkyere me amanfo bebre na esusu se kono so oba se oba be yema mpanyina ebeboa aba flag bearer na wa hwe befa o say wa hwe befa. Oh, me na meto abani bidie but se be se mpadu ase nim to ahina ase ahina no de ombe na wo so hwe oba beboa o se adwente democracy obi achimi kire na adwene nti wo adwene me wo 40 years na se me kokopere bia me kwa kokopere nti wo adwene ne sei adwene se omra democracy omra yeah omra and be trying the best enhwe they say in case je mama wa hwe hwan ne ba beboa oh eno de ye party mfo mpanyimfo boy no ho ba se ye bu oman ni mum ye mu political party you 2027 na 2026 equal 2027 no wow press opese obe youth se fence mampanyina adwana adi e wan dis amonye kunu for forms by 2027 na enji wunya de entum na bla be di o mampanyini na menu amegiri se no etasu mudan se abeka se mitaho na chi mitaho eje obwa wachi utaho na chi o uta ayi joja blachi uta se nkati achi adintawantawani mpapa mu ye de ba party mu dia tu ehunfo se bere na so a ye nye kase twetwedi ye kase ntie obia ye nkono boko ne betena se ne mumu ye better than se beka se meta hole na chi meta se de nkati achi meta josela bia chi meta we achi emfamfo so di bia nye de emwa etiti adofo ntem di party for boy no ba se obetima ka se nipa na obia obese obabia na ye ma na kwan ma na mra de opese oye bia ye wonka na ye nwu so obeyewe but ye ka se ota ho achi ne de empanyimfo se emaye nka bibisa wadaro ebusia ye de yankomo no esia
enti Achipalato waka ne nsem nyina ye be say on YouTube no GH report and on Facebook GH reports. Open say o follow me personal Facebook account nso a and also a journalist Kobe. Oko TikTok and also GH report. Baby bia your home hwe ne follow ye na afi nso open say oba show no so a obetimi apeke numbers ne screen so no na on yakasa ebetimi ama platform no na so otimi abekasa achi me final words yenko menu de me kanya na say ya papa Dr. Shaibu Garba COP baby obi a mechia no na futu a wode Martin mfo ane Ghana fo nyina Nyankopon hira no na makase egusuwum ne beyi o man be yi Ghana be fa ntuma paa de afira Ghana be yi bra me no we de ekase menua. All right. Abusia enti yakra mu.